Ya, mwaramutse neza mwe mukurikiranye ikiganiro Daily Deeds ku makuru yazindutse avugwa mu binyamakuru ndetse n'ayarayemo utabashije kumenya kuri uyu munsi. Wakurikirana ku biganiro bigiye bitandukanye bigenda bisohoka kuri iyi channel Daily Deeds. Mugiye kubana rero muri uyu mwanya ni Emmanuel Byukusenge, nkaba ngiye kubagezaho amakuru yagiye acicikana ku mbuga nkoranyambaga. Reka duhere rero mu makuru y'imyidagaduro. Muri leta zunze ubumwe za Amerika, uwo mugabo bita Kodak Black ni umuraperi yafatanywe ako ku mugongo w'ingona. Ndakeka mukazi umuraperi Billy Kahan Capri cyangwa se Kodak Black wari uherutse kurekurwa ku mbabazi za Donald Trump mu myaka 3 ishize. Yafatanywe ibiyobyabwenge birimo urumogi, kokayine n'ibinini bigabanya uburibwe ubwo yari mu muhanda wo muri Florida ni leta imwe muri Amerika. Uyu muraperi w'imyaka 26 yafatiwe mu gace ka Broward County yaparitse nabi mu muhanda. Umupolisi wamuhagaritse yatunguwe no gusanga ari wenyine mu modoka yasinziriye, ndetse hafi ye hari ibiyobyabwenge bitandukanye byo twavuze ruguru. Uyu mupolisi wo mu muhanda yatangajwe nuko agifungura imodoka y'umukara uyu muraperi yari arimo yasanganiwe n'impumuro y'urumogi, abona urundi rufunyitse mu dupapuro, ndetse Kodak Black yari afashe agakombe karimo inzoga. Ubwo yari asabwe gusohoka mu modoka, umupolisi yagiye kureba ibiyobyabwenge ibyangombwa by'imodoka mu nyihanganire, afungura aho babika asanga harimo ifu ya kokayine. Uyu muraperi ubwo yari abumbuye umunwa byagaragaye ko yari ajondetse ifu y'umweru, abeshya ko ari ibinini bimugabanyiriza uburibwe. Gusa nyuma yo gusuzumwa byagaragaye ko ari kokayine. Ubwo yambikwaga amapingu mu mifuka ye havuyemo ibinini bikozwe muri kokayine. Uyu muraperi yahise ajyanwa kuri polisi, gusa yahise arekurwa mu gitondo cyo ku wa 8 Ukuboza 2023. ubwo ni ukuvuga ngo n'ejo hashize nyuma yo gutanga ibihumbi $50 by'amadolari. Ibya Kodak Black n'inzego z'umutekano bikomeje kuba nka wa mukino w'injangwe, dore ko mu mpera z'umwaka wa 2022 yari yatawe muri yombi azira gucuruza ibinini bya oxycodone n'ibindi atari afitiye ibyangombwa. Mu ntangiriro z'uyu mwaka, Kodak Black cyangwa se Billy yananiwe kwitabira ibizamini bimusaba kwisuzumisha ibiyobyabwenge, ategekwa kumara iminsi 30 mu kigo ngororamuco. Mu 2019, Capri yakatiwe igifungo cy'imyaka 3 n'igice nyuma yo guhamwa n'ibyaha byo kugura imbunda mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Mu 2020, uyu muraperi niwe umwe mu bagororwa 140 barekuwe ku mbabazi za Donald Trump. Dukomeze n'inkuru zigiye zitandukanye zigenda zicicikana ku mbuga nkoranyambaga. Twirebere iyi nkuru nta gashya gakomeye. Pasiteri wiyeguriye OnlyFans ahamya ko ari bwo yegereye Imana kurushaho. Urumva? Ana Akiva w'imyaka 36 wari pasiteri mu rusengero rwitwa Fuziko muri Brazil, yerekeje amaso ku rubuga rwa OnlyFans rucururizwaho amashusho yerekeye imibonano mpuzabitsina, avuga ko aribwo yegereye Imana bitegeze kubaho. Murumva yuko rero isi imaze guhinduka. Kubona umupasiteri ubwe ku giti cye ajya ku mbuga nkoranyambaga nk'izi ngizi akumva yuko aribwo yegereye Imana,
reka dukomeze. Uyu mugore mbere yo kuba pasiteri yari umuntu werekana imideri mbere yaho ngo ubu yiyeguriye OnlyFans aho acuruza amashusho y'ubwambure. Asobanura ko kuva yatangira kubikora yumva yegereye Imana kurusha ikindi gihe yaba yarabayeho. Ati nizera ko gukora amashusho ajyanye n'imibonano mpuzabitsina bitanyambura kuba umukobwa w'Imana cyangwa se umuntu. Kugira ngo akore aka kazi ke neza yabaye asubitse umurimo w'Imana kuko ngo ari bwo buryo buboneye kuri we bwo kuyiha icyubahiro. Akiva afite abantu ibihumbi 100 bimukurikira kuri Instagram. Ni pasiteri, mubyumve neza abantu, ni pasiteri. Dukomeze n'inkuru tugarutse mu Rwanda. Hari inkuru y'umugabo Ali Sudi yahawe impano yihariye n'umugore we ku isabukuru y'amavuko y'imyaka 40. Abagabo bari kugenda bakura. Iyi nkuru yasohotse ku munsi w'ejo ku itariki 9 z'ukwezi kwa 12 isaha y'isa 9:40. Ali Sudi wari umaze iminsi i Kigali aho yari yitabiriye igitaramo cya Move Africa cyari cyatumiwemo Kendrick Lamar, yahishuye ko aherutse gutungurwa n'umugore we akamuha impano idasanzwe ubwo yizihizaga isabukuru y'amavuko y'imyaka 40. Mu kiganiro cyihariye yagiranye n'igihe ubwo yari muri BK Arena yitabiriye iki gitaramo, yavuze ko iyo mpano ari itike y'indege yo kwitabira icyo gitaramo. Imagine. Yagize ati kubera kumuvuga cyane mu rugo, umugore wanjye arabizi ko mukunda bikomeye. Ejo bundi rero ubwo nuzuzaga imyaka 40 nyamaye impano yo kwitabira igitaramo cya Kendrick Lamar y'indege, ni itike y'indege. Ubwo murabyumva. Ali Sudi yavuze ko acyumva iyo nkuru yuko Kendrick Lamar agiye kuza gutaramira i Kigali yagize ngo ari kurota, kuko atabyumvaga neza ko umuraperi uri ku rwego nk'urwe yataramira i Kigali mu Rwanda. Yavuze ko igitaramo cya Kendrick Lamar kigaragaza ko u Rwanda rumaze kuba igihugu kinini ku ikarita y'umuziki w'isi, kandi ko ari ikimenyetso cy'uko kugeza uyu munsi nta muhanzi watinya kuhataramira kuko ari mu beza isi ifite. Ku rundi ruhare, Ali Sudi wishimiye leta y'u Rwanda kuba bari kuzamura umuziki w'u Rwanda, ariko asaba ko hatekerezwa n'uburyo abahanzi b'imbere mu gihugu bafashwa mu buryo bw'ubushobozi kugira ngo uruganda rw'imyidagaduro ruzamuke. Urukundo rwa Ali Sudi na Kendrick Lamar rwakuze uko iminsi igenda yisunika kugeza ubwo rumukuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rumuzana i Kigali mu Rwanda yitabiriye igitaramo cy'uyu muraperi. Ni urukundo Ali Sudi ahamya ko rwatangiye mu 2012 ubwo yari amaze kwimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati nkigera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wasangaga ku maradiyo bacuranga cyane, nanjye ntangira kumva indirimbo ze gutyo. Umunsi umwe rero Kendrick Lamar yaje kwitabira igitaramo cyabereye mu gace Ali Sudi yari atuyemo. Icyo gihe akitabira arushijeho kumukunda. Nguko uko yatangiye kujya yumva indirimbo ze, birangira akunze uyu muraperi bikomeye. By'umwihariko akunda indirimbo ze nka Swimming Pools na Poetic Justice yakoranye na Drake. Dukomeza nk'izindi nkuru zigenda zisohoka mu binyamakuru byagiye bigaragara kuri uyu munsi. Kuri uyu munsi twagiraga tubagezeho inkuru zijyanye n'imikino, ariko mbere yaho gato reka tubanze tubabwire inkuru ya Pasiteri Rutayisire Antoine. Yagaragaje ko ibibazo abanyarwanda bagize bituma bahora mu myiryane
ishingiye ku myizerere, ariko usanga hari abanze kugira uruhande rw'imyizerere bafata. Ubwo nibyo Antoine yavuze. Dukomeze nanone n'andi makuru agiye atandukanye twagiye tubona. Reka turebe ibyagiye bisohoka mu Rwanda. Noneho reka tubabwire iyi nkuru. Platini na Bwiza bishimanye ku rubyiniro rutuye Norvège ya Kigali. Ubwo murabyumva naho Norvège. Binyuze mu rwego rw'ibitaramo bya Isango na Muzika Award Tour, abahanzi Platini na Bwiza bishimanye n'abakunzi b'umuziki batuye mu gace kazwi nka Norvège gaherereye mu murenge wa Kigali. Ibi bitaramo byasojwe n'icyabaye ku mugoroba wa tariki 9 Ukuboza 2023, cyari kiyobowe na MC Tino. Byahujwe n'ubukangurambaga bushishikariza urubyiruko kwirinda virusi itera sida. Ni ibitaramo byari bibaye ku nshuro ya mbere bibanziriza itangwa ry'ibihembo bya Isango Muzika Award. Tariki ya 17 Ukuboza 2023 muri Pan Inn Hotel, urubyiruko rutuye Norvège ya Kigali rwishimiye kubona aba bahanzi bakunda muri aka gace batuye kari kwihuta cyane mu iterambere, ari nayo ntandaro yo kwitwa izina Norvège ry'igihugu kiri mu majyaruguru y'Uburayi. Bwiza wari utegerejwe na benshi yataramiye n'urubyiruko binyuze mu ndirimbo zirimo Exchange, Ready, Romance, Yiwe na Cinema Dumi n'izindi zigiye zitandukanye. Uyu muhanzikazi yakurikiwe n'umuyobozi wa Isango Star Mugabo Letitia, wamushimiye urubyiruko rwaje kwifatanya nabo kuri uyu munsi wa nyuma w'ibi bitaramo, basaba kwirinda sida niba bashaka kuzavamo abayobozi beza b'ejo hazaza. Ati twishimiye uburyo mwatwakiriye n'uburyo mwishimanye natwe. Ndagira ngo mbabwire ko ari mwe mbaraga z'igihugu, ni mwe muzavamo abayobozi b'ejo hazaza, ariko muzabigeraho ari uko mubifata ubuzima bwiza butarimo sida. Twirinde sida niba dushaka u Rwanda rwiza rw'ejo hazaza. Reka dukomeze n'inkuru zigiye zitandukanye zagiye zisohoka mu binyamakuru. Turebe iyi nkuru nanone, twerekeze muri politiki ku nkuru zigenda zisohoka za DRC cyangwa akarere k'ibihugu b'ibiyaga bigari u Rwanda ruherereyemo. Biravugwa ko Tshisekedi yitabaje ingabo z'u Burundi ngo zimurinde. Iyo ni titre y'amagambo yanditse kuri iyi nkuru. Hatangiye kujya hanze amakuru avuga ko perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitabaje mugenzi we w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo amutize abasirikare bo kumurinda. Ni nyuma y'uko mu gisirikare cya Kongo FARDC hashize iminsi hari umwuka mubi ugendeye ku buryo bafatwa mu ntambara ibahuje n'umutwe wa M23 mu burasirazuba bw'iki gihugu. Hari amakuru avuga ko kuri uyu wa gatanu tariki ya 8 Ukuboza i Goma hageze abasirikare bo mu mutwe udasanzwe mu ngabo z'u Burundi bagombaga koherezwa i Kinshasa kurinda Tshisekedi. Burundi busa nkaho ari bwo busigaye ari inshuti y'akadasohoka ya Tshisekedi nyuma y'uko
bitazwa n'abandi bakuru bo mu bihugu by'akarere bagerageje ibishoboka byose ngo intambara na M23 irangire mu bwumvikane, ariko Tshisekedi akabyanga. Ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yatangiye kuvuga muri Kongo, nyamara bivugwa ko iz'u Burundi zo zahise zikomeza ku rugamba gutera ingabo mu mutwe wa FARDC. Umwuka mu gisirikare cya Kongo nawo ntumeze neza ku mpamvu zitandukanye. Abari kwinjizwa mu gisirikare bashya ntibishimiye uburyo bahita boherezwa imbere ku rugamba, ibintu biri gutuma benshi bicwa. Bivuga ko kandi abasirikare batishimiye gukorana n'abasirikare b'abanyamahanga barimo Abarundi kandi badahembwa kimwe. Umusirikare wa Kongo muto abarirwa amadolari 80 mu gice bagenzi babo b'Abarundi bari kumwe ku rugamba bavugwa ko leta ya Kongo ibishyura amadolari 5,000 buri umwe ku kwezi. Hari amajwi yasesekaye ku mbuga nkoranyambaga kuri uyu wa gatandatu y'abasirikare b'Abarundi bari ku rugamba barwanira Kongo, aho bavugaga ko iyo M23 ibarasheho abasirikare ba Kongo biruka bakareka Abarundi ngo barwane kuko aribo bahembwa menshi. Ni inkuru itangaje cyane. Mu bindi bivuga ko birakaje abasirikare ba Kongo ni uburyo Perezida Tshisekedi adashaka kumva ko inzira y'intambara idashoboka ngo ayoboke ibiganiro, abasirikare benshi bakaba bakomeje gupfa. Reka dusubikira amakuru yazindutse kuri uyu munsi ni ku kwezi kwa 12 tariki 10 n'isaha 4:47. Ndabashimiye mwe mukomeje gukurikirana ibiganiro ndetse n'amakuru agenda atambukira hano kuri iyi channel Daily Deeds. Mu buryo bwo kugira dukomeze kubana, nabasabaga gukanda like, share na subscribe kugira ngo ukomeze kubona inkuru zacu za buri munsi zigenda zisohoka. Ndabashimiye. Nge wabagezaga iyi nkuru ni Byukusenge Emmanuel ku bufatanye na History Made Channel. Ciao ciao.